abaturani bagira ngo kwihortindo rucweka emiturire y'abantu nesibaza aboko barubire ni rubambusya okuzomyanya itari yemwe nemwe orutindo ruru rutarabanize abantu baitu tubagwiriwe mu rutindo hakagwa abandi 16 abana ba boda boda batekira ibintu n'abandi ndicyapa soni ubu wabacyara nimbaza habo abacyara abo kuzara omukazi obona kwatendo kuzara nutumutwara abasayijani babona abana ko bamuhimbe orutindo nirutubonesa habo kuba nitufuna barerekero kujya kusanga imihanda no sange firo bonalengereo hakabale mitingi zimumbwire bwenyima bakanta kuno basera no kwiruka na yiruka ebyare bikizire kuteganisibwa nikatebwa ya kabiri cha Rwamba Butyoka Kiganga A hamwe na Kiganga B na sende za PDM zijya kumarira nizifera mu bantu habo kuba tubacyakora business so ni twenda government yetwanguhize mu mugwango kurangwe orugudo runo rukuruga katebwa monument kugenda kabulanzu speed 1.2 billion za zoka abantu bagaruke mu bisinge hagwicyo itwe Kabunyangabo ntwenda a bigger intervention ntwenda bukonyeza bukiraho obwa districts ezindi nimpura districts ezindi no sanga nkakibale nkakumiro kamwenge nezindi nizitunga emergency fund betita district ebyamena rusozi rwa Rwenzori district yonke ye mu Uganda ye kurabwamwe ebisarwe bikuto bitanu naka intervention akateito tutwaini ekigoreze eki kijemiserizo munyishengero kazi wa district egi kandi oro minister w'ekikora cy'abantu Peace Mutuzo okika mwanyogu government neje kutera mu mkono nabaki nizira kubagumya no kubagumya nizira kubagumya no kumanya ekizibu nikingana ka bukoto bwacyo nyenje nje kureta ba engineer baje babanza bakora assessment hona minister Mutuzo ashabira abaturo kwejumbiro mu Burungi bwansi okurwanise bigwereza inkebi mubwira buno buteye bugufu ntujya koraga imihigo nkabataka nanya nabatero miliyoni hakore imihigo egi gasha kwa Jonathan Singwire.